ئەم خانوویان لێرە دروست کردووە بۆ کاتی حەوسانە و مانەوەی هەر یەکێک لەو کرێکارانە کە هەیەنە ماڵی دوورە جاریوا لەگەڵ خێزانەکانیانە لێرە ژیانە بەنەسەر وەکو داخلێک بەکارێن ئێستا خانۆکە مەساحەکە بچووک نییە گەورەیە وەکۆی بینن لێرە ئەو کرێکارانی کە لێرامێنەوە هەنێ ئاژەڵ و ئەو شتانەش لەگە خۆیانە بەخێوەکەن باخەشی گەورەیە و تایە هەم خۆیان و هەندێکیان لەوانەی کەوتم کە لێرە ئێستا نزیکی 4 کرێکاریان لێرە ژیانە بەنەسەر لەوانەیە خۆتان بزان لە هەموو شوێنێک مانە و شوێن گرتن بە کرێ وەکو تێلوانە گرانە بۆی ئەمان سوودیان لە شوێن و مەساحەکە کردووە و ئەم خانۆ بەکارێنن بۆ مانەوەی خۆیان ئەمەش یەکێک لە هەڵسوڕاوانی کرێکاری سیپلایە yeah and you can say hi to Iraqian and the Kurdistan and the Egyptian and Iranian worker. You can say hi to Iranian, Kurdish, trabalhadores do Iraque e do Kurdistan, Egypt, Iran, whatever. Bem, Shaolin, dá uma saudação para os trabalhadores do Iraque e do Kurdistão aqui. Vai, ele já está gravando. Bem rapidão. Aos companheiros do Iraque, eu deixo a seguinte mensagem: que a luta e a mobilização de classes nunca deverão morrer. Deverão sempre continuar, pois a única forma que o trabalhador tem de exigir os seus direitos e de conquistá-los é através da luta de classes. I just want to say hello to all the workers from Kurdistan and Iraq, and what I think that you guys are making a good struggle, and just to you guys know that we are here together with you all, and we are the working class, as international working class, and if you make the things right as working class, everything will be fine. So just be together with us. ڕاگەێنێم بە کرێکارانی کوردستان و عێراق و هەموو ناوچەکە و پێی وایە هەر کارێکە ئێوەیکەن کارێکە کە ئێمەش پشتیوانی لەکەین و سەرکەوتنی ئێوە کارە باشەکانی ئێوە بۆ ئێمەش سەرکەوتن و کارە باشەکانی ئێمەیە وەسڵاو و ڕێزی تایبەتی خۆیان ئەم کابرایە مێژوویی دیاریکراوی هەیە لێرە ئەلبەتە کارگەر کرێکار بۆ لە کارگەیەکی کە داگیریان کردووە دوایی لەلایەن خاوەنکارەکانەوە کە بە پۆلیس داگیر کراوە ئەم دوو کرێکاری دوانن لەو کرێکارانەی کە مێژوویشیان هەیە ئەمەش شاولینە کە چێژدێنەری فلاسکۆیە و یەکێکە لە کرێکارەکانی فلاسکۆ. Thank you. Eu gostaria de estar mandando um abraço lá aos trabalhadores do Iraque, do Kurdistão, e gostaria de estar passando para eles que a nossa luta, tanto do Brasil como de outras nações, a luta do trabalhador em geral, ela é internacional. As mesmas reivindicações que o trabalhador brasileiro aqui no Brasil faz, acredito eu que são as mesmas que os trabalhadores do Iraque, do Kurdistão, de todas as nações internacionais fazem, que a luta do trabalhador é internacional. Ele entendeu porra nenhuma. First of all, I would like just to say hello from Brazil. We are really glad that you are here. Represent a lot of the workers from Iraq and Kurdistan. I believe that our struggle is the same of our struggle. Because the capitalism is international. And we are the working class as international.
And as a working class in the capitalism, we are fucked up. اما وەکو چینی کرێکار لە نظامی سەرمایەداریە دژاتیمان نەکرێ. So that's what we need, is to make the things together, and that's why we are happy that you are here. بۆیە پێویستە ئێمە بەیەکەوە کار بکەین، بۆیە خۆشحاڵین ئێوە لێرە. I hope you have a good struggle in Iraq and Kurdistan, and everything that you want, we can help. خۆشحاڵین ئێوە لێرن و هیوادارین بۆ هەر کارێک بەیەکەوە هاوکاری یەکتری بکەین. Eu gostaria de mandar mais um recado para a galera do Iraque. I would like to send one more message for every worker in the Iraq. أحب أن أرسل الرسالة إلى رفاقي في العراق and every worker in the Kurdistan. كل العمال في كردستان. Avisar eles que tem que ocupar fábricas, tem que resistir, tem que produzir. You guys need to occupy the factories, organize the workers, to show that we don't need the boss. أنتم بحاجة إلى أن تحتلوا مصانعكم و تقدرون أن تستعملوا طاقاتكم في تنظيم صفوفكم من أجل إدارة ذاتية، وحتى تكون العمال بدون أرباب العمل. Eles têm que formar conselho de fábrica, comissão de fábrica, que são quem coordena a produção de uma fábrica sob controle dos trabalhadores. O sindicato é bom, tem que ter, mas o sindicato aqui no Brasil, 90% são pelegos, então é o trabalhador que tem que ajudar o próprio trabalhador para que seja construída a produção da empresa que seja ocupada. The most important thing is that the production gets by under control, and the worker control is organized with the worker council that is elected by the workers. Everything is organized by the worker. So we have the trade unions, but a lot of time the trade unions just get so far for our struggle. So we need to have the workers organized inside of the factory. That's the thing that our experience can help other workers. أهم شيء في هذا الحركة العمالية هو إنتاج بيد العمال أنفسهم وإدارة معاملهم بأنفسهم، وكما نحن نعلم بأن النقابات العمالية بدأت الابتعاد عن الحركة العمالية وأسلوب عملهم لا يتفاعل مع الحركة العمالية المناضلة، ومن أجل هذا على العمال أن ينتبهوا إلى نوع جديد من التنظيم العمالي، وهو المجالس العمالية لإدارة شؤونهم. E os trabalhadores do Iraque, Kurdistão e todas as nações internacionais estão convidados pelo membro do Conselho de Fábrica da Flasko para vir conhecer pessoalmente a nossa luta o dia que quiser, que serão bem-vindos no Brasil. And every worker in Iraq and Kurdistan is invited by one member of the worker council to come to Flasko to visit us, to stay some days with us. That will be really nice for us to exchange experiences. So everyone is invited. من أجل هذا احنا عملنا على دعوة ممثلكم إلى فلاسكو، معمل فلاسكو، حتى يكون علاقتنا مع بعض قوية، وأن تقدرون على العمل معا، وكما قلنا من قبل نشاطنا ونضالنا هو نضال أممي. شكرا. Okay, we can go. وەکو جوتان لێبوو پەیامی و کرێکارانە بۆ کرێکارانی عێراق و کوردستان ئەوە بوو As galinhas do Shaolin. Olha o patinho que bonitinho aí, ó. ئەو ژەڵانن کە پەلەوەرانن کە شاولین لێرە بەخێویانەکەوە زۆر جاریش کەن بە بڵین بە خواردن لێرە بۆ خۆیان بۆی سوودی لێ بکەن بۆ کەم
کەمکردنەوەی تێچوونی پێداویستیەکانیان ئەو کارگەرانە هەڵبەتە پەیامەکانەوە بوو کە کرێکاران زۆر گرنگە لێرە هەوڵبەن خۆیان بەڕێوەبەرن چونکە جیاوازی لە نێوان کرێکاران و نقابەکانیانە سەندیکا کرێکارەکان ئێستا فراوانتر بۆیە هەر زۆر زەرورە کە کرێکاران جای کە بیر لەوە بکەنەوە کە نوێنەرانی کرێکاران خۆیان ڕاستەوخۆ هەڵیان بژێرن و لە ڕێگەی ئەو هەڵبژاردنەوە بتوان کارگەکان بگرنە دەست خۆیان و خۆیان بەخۆیان بەڕێوەبەرن. هەڵبەتە من زۆر شتم لەوانەیە بیر چوو بێت چونکە هەم خەریکی ڕەسمگرتنم هەم خەریکی لە تەرجومەکردنەکە دوای هەوڵێم سوودی لێ بکەین باشتر قسەکان گوێ لێ بگرمەوە وەکو وتم کارەکە هەمووی بەدەست خۆمەوە ئێستا کە مەجبورم کەسم لەگەڵ نەبوو بۆیە داوای لێبوردنەکەم ئەگە هەر شتێکم بیر چوو بێت.